Ciumia igĩrĩ kuma rĩrĩa ũrĩa warĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ Moses Kuria abutirwo wĩra hamwe na minista angĩ, rĩu nĩeyumĩrĩtie mũingĩ-inĩ kwa rita rĩa mbere na kũheana meciria make ma andũ arĩa president amũrĩte ndundu-inĩ yake njerũ. Kuria augĩte atĩ minista arĩa maramũrirwo kuma kĩama-inĩ kĩa ODM maya gũkorwo na ihinda iritũ rĩa gũtungata ministry-inĩ icio angĩkorwo nĩ makũhetũkio nĩ bunge, akiuga atĩ ministry iria mathukĩirwo nĩ iria cirĩ na tabarĩra iria cikoretwo na ithagathago nene thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Mnajua kuna ile fund inaitwa Hustler Fund. Watu milioni 12 wamekopa pesa ya Hustler Fund, wametoroka nayo. Tukajaribu kuwafuata, imetushinda. Tukaambia Oparanya, unaonekana hiyo kazi unaweza kuja utafuta hiyo pesa. Watu milioni 12 ambao ndundu-inĩ yake njerũ president arakuruhanirie Hassan Joho arĩ ta minista wa wenji wa mahiga magoro na wonjoria wa maĩ-inĩ, Wycliffe Oparanya wa thothaitĩ na wonjoria nini, John Mbadi wa kĩgĩna na Opiyo Wandayi wa mahinya ma thitima na maguta. Mkatufanyia makelele mambo ya bei ya mafuta, sindio? Mpaka mkanibidi mimi kuambia mchimbe kisima yenu. Sasa mkaniambia kisima hamwezi kuchimba. Tuliposhindwa na hiyo kazi, tukaenda mpaka huko pahali inaitwa Uguja. Tukafuta mtu anaitwa James Opiyo Wandayi. Tuambie Opiyo Wandayi, tupatie formula ya kuteremsha bei ya nini? Ya mafuta. Sababu hiyo kazi imetushinda. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru. Tusiongeze ushuru. Tukauliza sasa hii maneno ya housing na maneno ya healthcare na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu 650 billion ambayo tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno ikakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale Suba, tukatafuta jamaa tulikuwa tunasema na yeye anaitwa John Mbadi Ng'ong'o. Tukamwambia kuja tupatie hiyo formula ndio wa Kenya ushuru kizidi wewe ndio utauliza. No speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩ orĩtie arĩa mararĩa minista na matinamũrwo rĩngĩ mathiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria matanya mayo. Tunawaomba wengine wote ambao tumepewa nafasi na hii nafasi imepewa watu wengine, tujue ya kwamba it is good that we were there and we can play new roles. Mimi niko na shida kwa sababu sielewi hii maneno Moses Kuria na marafiki yake wanatueleza, kwa sababu kule mlimani tuliambiwa kuna mzee ni mganga, ni mchawi. Sasa hii tumeona ameingia kwa urubaro, orange iko juu ya urubaro. In as much as mimi I welcome peace and a grand coalition government, I am just left with questions. Did young children have to die for ODM to get seats in government? Maya magĩthiĩ na mbere nake wakiri Saita Bao Ole Kanchori nĩ athiĩte igoti-inĩ rĩa Malindi na kũhanda cira akĩenda bunge ĩrũgamie mũbango wa gũthũrima minista 14 harĩ 20 arĩa president aramũrire. Internal processes in various sectors are underway to facilitate my appointment of the balance of this cabinet. Ole Kanchori augĩte atĩ president Ruto nĩ aragararire gĩcunjĩ kĩa 73 gĩa gatiba ya bũrũri na njĩra ya gũcokia minista 10 arĩa arabutĩte wĩra. Thank you very much and God bless you. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.